kuri kuranzibira ni kubera reba ikibiyogera kuva bwe dori yari kimoto kire cyo kizunza kunza kubera ko ni wanyu ewacu mukazane wacu muri yorohewe cyane kandi ewanyu mukatuca amafaranga reka mwereke noneho nta muntu uri buraranje imfunguzo ndabijyanye wambwa urasara cyangwa imfunguzo zanje ibyo ni muga mugori wange yashano kubyara amezate basi mbiro kuno ameze no mwana kuno ameze munda mumbire pasi kuri mugabo wabicara mugabo umugoro bari gukurikiranwa rwose bimeze neza batumwitaho kuri igisigaye nuko dutegereje muganga wamukurikiranye kuva na mbere hose mutegereza ki muganga nyine wamukurikiranye nkeke ibintu bibaho mwana muganga akatinda ku kazi kiwe nagaza akazi kiwe akatinda ntabwo arasanzwe none se umwana wange afuriye ujya kumura rwose bari kumwitaho wa mugabo ujyana byakumwitaho ahubwo ndenge kubarika uyu muganga ngiye muganga mwiza rwose uvura wita ku babyeyi nakubwiye ko tutazi ikibazo yagize ariko tugize amahirwe aho buraje umufasha usobanura uyu mugabo rwose wewe wa mushoferi duhuye hariya ku mupaka urazi ko njerewe kubera uyu yamblotse aranga ko ndengana acantwara niko nabi ubu narinze gutega bisi urumva ibintu wakoze wowe ushinzwe kubuza abantu kwambuka umupaka imodoka ngo zinyarusange ngo ntizemerewe kuza ngaha none ndabira aya masaha nishikiye kukaza kuri Imana mumbabarire pe stress zo mugora aratwite kandi mfite ni stress zabanga aba banyarusanze buru bafatamo ari wabo n'imodoka zabo zacu kandi hane wabo bo bazifuriza zingira ivyo je none ndabigeye ya ku mafaranga make kandi iwanyu mukatuhe ivyo je ndabigeye ugeze muri amategeko batanze urumva ibyo bintu abaiki muga